turabashuhuje mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubategurira, katwizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, bityo tuboneraho kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru twabateguriye muri aka kanya. Ariko mbere yuko twinjira mu nkuru twabateguriye, reka nibutse abantu mudukurikira muri bashyashya yuko mwakwihutira gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'amakuru yacu, bibafashe kubana natwe mu makuru tugenda tubagezaho ya hato na hato. Yanjye ukomeje kugenda mbana namwe ndi umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Dijoke, nawe channel yo ni Hot News TV. Amakuru yacu uyu munsi rero tugiye kunyarukira hariya mu karere ka Rusizi. Ndabona harimo kuvugwayo impanuka y'imbangukiragutabara. Ni impanuka yabaye rero mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Ni mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 25 z'uku kwezi kwa gatanu 2025, nk'uko amakuru dukesha ibitangazamakuru bitangaza. Ni imbangukiragutabara y'ibitaro bya Mibirizi mu karere ka Rusizi yaje gukora impanuka mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Ikaba yakoze impanuka igonga umunyegare. Ni impanuka yabaye ahagana saa moya, ikaba yarigiye kureba umurwayi ku kigo nderabuzima cya Kisilamu cya Bugarama. Imbangukiragutabara rero bikavugwa yuko yagenderaga ku muvuduko mwinshi cyane uri ku kigero cyo hejuru, kuko yarigiye kuzana umurwayi wari umeze nabi. Bivugwa ko impanuka yabereye mu mudugudu wakabona bose, akagari ka Hangabashi, umurenge wa Gitambi muri aka karere ka Rusizi. Ikaba ibwo iyi mpanuka yabaga rero uyu munyegare akaba yahise akomereka cyane, ahita ajyanwa ku bitaro. Agezeyo bamukorera ibyibanze, bahita bamwohereza ku bitaro bya Mibirizi kuko yari ameze nabi cyane, yari arimo gutaka umugongo, mu mutwe yakomeretse, ataka amaguru n'amaboko hose. Urumva ko umubiri we wari wangiritse. Amakuru avuga ko rero ababonye impanuka bakomeza bavuga yuko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi uyu mushoferi yari afite. Imbangukiragutabara ikaba yarimo umushoferi n'umuforomo umwe wari ugiye kuzana uwo murwayi, ariko Imana ikaba yakinze akaboko. Uyu muforomo n'uyu mushoferi ntacyo babaye, usibye uwo munyegare waje kuba yakomereka cyane, akajyanwa ku bitaro kugira ngo yitabweho n'abaganga. Umwe mu babonye iyi mpanuka iba yavuze yuko iyi mpanuka yageze hariya yakoreye impanuka, hanyuma kubw'umuvuduko mwinshi igonga uwo munyegare, iriberangura, iragarama, amapine ajya hejuru, irarenga, irongera iriberangura, igwisha urubavu, yataye umuhanda. Ariko Imana yakinze akaboko. Nyamuneka nyambabwira ati buriya Imana niyiturinda umunsi ku wundi, Imana niyigendana natwe umunsi ku wundi. Imana yakinze akaboko, ntihagira upfira muri iyi mpanuka usibye uwo munyegare waje kuba yakomerekeye. Imbangukiragutabara ikaba yaritwawe rero na Sengiyumva Maurice ufite imyaka 35. Ngayo nguko ayo niyo makuru tubafitiye kuri iyi mpanuka. Reka dusabe Imana rwose yivange mu by'uwo munyegare, mu burwayi bw'uwo munyegare, mu bukomere, hanyuma byivangemo akire nawe rwose, ikinga akaboko ku buryo bwose bugaragara. Nk'uko yakinze akaboko abo ngabo bari bari muri iyo modoka, kandi bigaragara yuko yari impanuka ikomeye cyane, ntihagire icyo baba, ntibanakomereka. Yivange no mu buzima bw'uyu munyegare, nawe akire, ukuboko kwayo kugaragarire bose, asubire mu rugo amahoro. Reka ngane ku musozo nshimira abantu mwese muba mwabanye nanjye rero mu makuru n'ibiganiro mba nabateguriye. Birumvikana ko nkomeje kugenda mbagezaho amakuru atandukanye. Mukore ibisabwa bibemerera kubona notification z'amakuru yacu, tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, ndacyari umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Dijoke. Caca nawe mukaye mu yandi makuru n'ibindi biganiro.